twongeye kubasuhuza tubifuriza umugoroba mwiza nshuti zacu mukomeje kudukurikirana aho muri mu bice bigiye bitandukanye. None turi kuwa gatanu tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu 2024 aho twongeye kugaruka muri studio kugira ngo tubagezeho izi breaking news kubikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho amakuru yacu tuza kuyahera ku bitero bikomeye cyane aho inyeshyamba z'umutwe wa M23 zirimo kubaga zitanzitse abarwanyi b'umutwe wa FDLR. Ni imirwano ikomereje mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Rucuru, mu gihe imirwano yari imaze iminsi irimo irumvikana muri teritwari ya Warikare ndetse na Rebero. None amakuru atugeraho aravuga ko operasiyo zikomeye cyane zakozwe, M23 ikaba yamaze kwica abasirikare benshi b'umutwe wa FDLR, ari nako igisirikare cya Kongo FARDC kirimo gukubita agatoki ku kandi kigaragaza ko kigiye gutangiza ibitero bikomeye cyane kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Turaza gukomoza ku matora akomeje kuvugwaho n'abatari bakeya mu gihugu cy'Uburusiya. Ubu ngubu ibice bitandukanye barimo gutora, hari icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje kuri aya matora, ari nako tuza gukomoza ku mato y'intambara bivugwa ko yari irimo arajya mu gace ka Minovo akaba yarasiwe mu kiyaga cya Kivu. Ese aya mato yarajyanye iki? Ese aya mato yaratwaye bande? Turaza no gukomoza ku ijambo rikomeye cyane umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame yatangaje ku magambo yatanzemo gasopo kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo yagabaga ibitero ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibi yabigiriye mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru ku butaka bw'igihugu cya Kenya, aho yakomoje ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo, akanavuga ku miyoborere y'igihugu ayoboye, akanavuga ku hazaza k'umugabane wa Afurika. By'umwihariko turaza no kurebera hamwe ibikomeje kubera mu ntambara ikomeje gusakiranisha inyeshyamba z'umutwe wa Hamas n'igisirikare cya Isiraheli, ari nako tuza kubageza mu mikino tukabibwira ukuntu amakipe yatomboranye mu irushanwa ry'abagabo rya UEFA Champions League. Wowe icyo tugusaba no gukanda subscribe, ubundi aya makuru yacu ugakomeza kuyakurikirana aho wibereye 5/5. Urusaku rw'imbunda ziremereye inini ndetse n'intoya rwongeye kubyuka rwumvikana mu bice bitandukanye, by'umwihariko imirwano karundura yumvikanye muri teritwari ya Rucuru, aho inyeshyamba z'umutwe wa M23 zabyutse zitana mu mitwe n'ihurire ry'imitwe ya FDLR Wazalendo, imitwe isanzwe irwana ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC. Ni ibirindiro bya M23 byasutsweho ibisasu n'igisirikare cya Kongo, binavuga ko FDLR yari imbere ku mirongo y'urugamba. Iyi mirwano ibaye mu gihe M23 yaherukaga gufata ibice bitandukanye birimo agace ka Rwindi, Vicumbi ndetse na Nyanzare, dore ko abatangabuhamya babonye iyi mirwano nk'uko babitangarije ikinyamakuru cya Soso Media Burundi, batangaje ko biboneye n'amaso ubwo abarwanyi ba M23 bavaga mu bice bya Rebero muri teritwari ya Rebero, abandi bava mu gace ka Warikare basakirana na M23. Abaturage batuye mu gace ka Bwito ubwoba ni bwose, barimo gupakira ibyabo bagaragaza ko bashobora guhunga biturutse ahanini kuba iyi ntambara ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC yamaze kubasatira. Bemeza ko kariya gace ka Bwiza harimo kuba kabariramo imirwano ikomeye cyane, bagashinja umutwe wa M23 kuba ariwo ukomeje kugaba ibitero ku nyeshyamba z'umutwe wa M23. Abaturage kandi babwiye ibinyamakuru bigiye bitandukanye ko FDLR ifite ubwoba bw'uko M23 yayisanga mu birindiro byayo biherereye mu gace ka Kibarizo muri teritwari ya Masisi, ngo kuko M23 mu masaha 4 yavuye mu gace ka Mayanja inahashinga ibirindiro bikomeye cyane byayo, bituma abarwanyi ba FDLR bari muri aka gace ka Kibarizo bagira ubwoba, bazi ko M23 ishobora kubasanga muri ibi bice. Abayobozi bakuru ba M23 nibo babishyize ku mbuga zigiye zitandukanye
bagaragaza ukuntu imirwano imaze iminsi ica ibintu. By'umwihariko amakuru aturuka mu gace ka M23 yafashe ka Nyanzare nuko abasirikare 18 bahasize ubuzima, bivugwa ko bishwe barashishijwe imbunda n'iniri, ndetse bikanavuga ko abishwe ari abarwanyi b'umutwe wa FDLR ndetse n'ab'igisirikare cya Congo FARDC. Amakuru akomeje kuvugwa hirya no hino ni amatora y'umukuru w'igihugu ku butaka bw'igihugu cy'Uburusiya, dore ko uyu munsi aribwo iki gihugu cyagiye mu matora nk'uko byitezwe. Perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin byitezwe ko ariwe uri bwongere gutsinda aya matora, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko aya matora adarimo guca mu mucyo, biturutse ahanini kuba nta ndorerezi z'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa byagiye muri aya matora, bikagaragaza ko n'ubundi harimo kuba uburiganya, biturutse ahanini kuri Perezida Vladimir Putin ukomeje gushaka kwigwizaho manda, ariko akomeje kurushaho gushaka gukomeza kugaba intambara ku butaka bw'igihugu cya Ukraine Uburusiya buhanganyemo n'igisirikare cya Bwana Zelensky, ukomeje kugaragaza ko yiteguye ingufu z'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje kumufasha mu guhangana n'ibitero igisirikare cya Uburusiya gikomeje kugaba kuri ubu butaka. Amato y'intambara yavaga mu gace ka Minovo bivugwa ko yarasiwe mu kiyaga cya Kivu, ibisasu biremereye byatewe mu bwato bwari butwaye imiti bwerekeza Minovo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ngo bwarashweho. Ni amakuru yamenyekanye kuri uyu wa gatanu, ubwo ubu bwato bwari buvuye mu gace ka Goma bwerekeza mu gace ka Minovo. Amakuru aravuga ko ibisasu byatewe biturutse mu misozi ya Ndumba yo muri teritwari ya Masisi, ngo ni ubwato bivugwa ko bwari butwawe na kampani yitwa Baraka nk'uko sosiyete sivile yo muri aka gace yagiye ibitangaza. Ubu bwato bivugwa ko bwari butwaye abagenzi, ari nako butwaye imiti yari igiye gufasha abasirikare ba FARDC bakomerekeye ku rugamba, ndetse bivugwa ko igisirikare cya Congo kirimo kubishinza inyeshyamba z'umutwe wa M23. Iyi miti ngo yagombaga koherezwa mu gace ka Minovo ahari ibitaro bivurirwamo abasirikare ba FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi, Wazalendo. Muri icyo gice ngo hari hamaze iminsi harimo kutumvikana hagati ya FARDC ndetse n'izi nyeshyamba z'umutwe wa FDLR. Ni nyuma y'uko amakuru avuga ko ubwo bwato hari icyumvikana ko umuhengeri waba waje byarangiza bikaraswaho ibisasu, bikavuga ko ari M23 yaba yarashe ibi bisasu mu rwego rwo kudatuma iyi miti igera ku basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomerekeye mu mirwano ikomeye cyane imaze iminsi irimo irasakiranisha impande zombi.